Mwanchumulia kionga chinsenye toko cha kanengana wichani ya nyaka kana kiwa chinsema chia monga kia mukama usasa kuruka friends kia mukama magega yesanduki iyo mubire bw'omuntu gotoka asomochi wenga eyemo asinzame jikintu kya nyaka wichani abamenyi betsinzame cyo banyaka bakugekeri kigima nabo igokobolia agent kolemne kyo tigekonyara kabage koirorero gosekane kiwa chinsame cyo nikintu kirira boigo bitambukira koirwa kikibwateranti sabanyanyimbo banyaka bagwikirana nabo igo na abasabi anena muno umusasiroti anyara kwekana kubeka amasabo asenseme yo magiga yebinte byo gonyara kaba bigosaligwa Ekine bigwane bitwara birate mutu na nebikon omanyenga amangana ya na makon nandi na makon enki umwana ya bwate teni yanga bwate kotacha kuteba akanwe kake yene kwechana sana pole sana tusabera ring'aniye ekera mangana mnaya awale. Naomba tu mtuombee DCI wote mkikuja mnaweza jaribu kusaidia mahali mnaweza. Si hatuna uwezo saa kama hizo zimelala hapo chini, hakuna venye naweza anza kuzitoa hapo niweke. Zingine zinaingia mpya ndani ya hizo madawa. Sasa sijui siwezi enda kutoa hizo nyuki ni kama asali zinaweza enda kupea watu hizo asali hizi kuwa piwa. Tusaidie tu sana. Kakimotari ngegwanja. Onde bwensi kakimokoya. No nyamubwate teni yo muntu ekekaragine ekebekene. Yakore bitiso biro binkora. Ndoraka. Ngo twasabira asiri tari ya Yesu. Ekebeke gisiekerwe nande kagenda ase nyanja yo muriro kiikere. Kaginande mocho more kente kenke irana kenyoro bakabe. Ekene gento kerato setwe amahena tukurira koenda nyagitari. Tiganya saa konye kenyoleke. Nanda kebweni tigage konya nanda kebweni elineke weke na namon omwana mucho na rongakara kwa nagaka ndaya ya yutumo ngambiri ndio mangana bera ndio na chiri kita komira na ikira namyo kanaika na umera nende sanduku na bera tu aligerira na boko rangi sanduku yenye negi ya kire sekretari ya tindo kuleta nande karoto guchunguza kwa ukaribu etoko ranga kene keyo because ntukiara ko baime nabo korane ishara yechingi chigo chokana noro ono to inform this yao koru masimba na kutuganyete gare bune procedure ya serikali na mwancho mo ligerali tudigatase gotogera kase county ya Nyamira nigo abajumbe kribu mbane gisairo na boigo chwa nyamoko korwa se bunge ya North Mugirango na kribu mbane gisairo korwa se bunge ya Kitutu Masaba banyaka bago kwanda litukulia rero murobelio buko gacho University ya Nyamira kolengana amo no mujumbe we bunge ya Kitutu Masaba musikiribu mbane gisairo nigo bwagachi we university yo butanyara kabo kirana kubata abuna murobelio to yona se budget egochigocha yo mwaka ogocha na boiga sensemo ya James Kechwa nyamoko nganya kwa kana kibuna bwagachi university ni gobore kamwali goika omwalio bo mwaka oyo university akara kitakana wabina mukura ogochikolige budget se bunge tei Oyo no mubunge ukitutu Masaba omusikira ifomba nengisairo kako kwanira igoro ya University ya Nyamira eyo egendrete kwagachwa kya banyoru omubunge oyo igaboigo owisaransa ase committee echisemi ase bunge enene nigo atebire budget yo mwaka oyo University eyo tebekiri asomoroberio bogochia koroisiwa naigo amagacho ayo agendrete gokoreka ase chingaki echi kya banyoru no kubangaina omunyamira. Again, took care of before a budget. Gekoroku budget policy statement BPS. Gekoro kike serikali ko tipangete ko chakoweke se budget yo mwaka yogocha. Alinaonde se kamati ya elimu ngati kuligere list. Osendole ko se Nyamira University nebe krese BPS itakowese budget. Nganyara nande no etirisiko emegane kuna kuwewe. Barigire bitongoro bikego ebira kitabone gitari bako bangaina na chikuranga motebe na serikali yako legas serikali teyo yo burimo ande ile wetani
Kubwatikana ning'aniye iguru ye university eyo nigo omubunge Onoth Mugirango Moskecho wa Shinyamuko nigo atuguteirare amang'ana ya nakoyanekya buna university eyo nebekire ase budget ye chiringi chetaneti chipirioni 3 na nigo amagacho ayo arache goika omwerio omwaka oyo utaraera naborokiwa abatang'ani bachake amasomo rimoriuka. University yaletire segi nyinge abantu babere bakobeka negative energy to it. A university is on, it's alive and kicking, and before the end of this year na watoka nyorana ya gallery wale ambao wanasema ati hakuna budget, there is budget for it. We have 3.9 billion by September this year. The first 5 courses Chichi and Sega Alias University in the May. The university is a big industry. A university is a very big industry. Ensemo yende ya siasa nigo omuske kiraifumbane gisairo arurekana komocha serikali enene ase ogosinywa goikirania amagenderero aho anene asorogongo rwa Busi engana bono airire chinga kiecho nakoburia omubusi buna nigo yaikire chinga kichinkia choko mobwatisia Dr. Fred Matiang'i ase ganga yaye yukuria ekerogo kyobora ibwense omubusi tumetosheka bono kwa chenchi irangi yaito nembali ichama Jubilee kwa bwana ndi mrocheko kare ajenji na ino modi wajenji na inje taaramu tubwaterane tororenga na intu twakonyeregesa kugeito ande twabikire umurayuru mwigenwa igorari akonyense yetake getekenene mumubeka sama sako no bantu rerongani no bantu maite kusaba kabisa na inje kwanza berani kurate nande go egari go rigona babe yana into to boro ke leso ninga utakole tiegas una bogitu ya kabeiri ugetu utakole tiegas ya bako tekwaki muna ya muskil ya baki Hingo reporter Gatembe koraiga se county ya Nyamira Mjefatigad Isemba na mwanchu muligere mwachumbe bunge ya North Mugirango Moskecho wa Shinyamuko ritukulia rero nigabwatoka jipasari chibesa chieta chiringi milioni 50 gochia sabarokwa namano be bunge ya North Mugirango sane kebuna kine gatambukira gachikare kemna koganira bare na masoma bo botutukana gosabutantani bonde bwensi botayo. Omubunge w'ebunge ya North Mugirango Moskecho wa Shinyamuko nigo ritukulia rero arao moyiga wokubwatoka chichaki chechipasari cha masomo chebunge eyo asomwako oyo echo chisaine chimilioni 53 As a constituency eito tubwate basari ya 63 million eito wende kwa abana baitu bagasoma secondary schools, day schools, boarding schools, abagasoma colleges amona universities. Mwano ne bwensi o apply le fwe basari o ichailia form huwa anapata basari. Abaga mbale na bangina mbale bataiwa apply, lakini they will be the first ones kwenda iskari kote wana to apply chipesa njikole chichiti. That is the problem we've had. Okwana ase skuru yoboroso ya Nyamauro egotoka ewodi ya Itibo nigo omubunge uyo arekana gotagokiwa kubwatikana numubaro omokebwa borokiwa bwo basoire ase skuru ya secondary ya Nyamauro abo bagosomba se grade ya 10. Skuru chitu chigukwa asingencho yoboteneneli botali obuya. We cannot nende ndogotora sababu ende yonsi eskuru ne yegoro kunyamauro ewendo gutwara abana funsi abange sana no bono up to now mpaka nane kare president ata vile na abana baende skuru abwate uniform sata kwa atabwata una they have only attracted 11 grade 10
nonye nigo omobunge uyo nigo arire ira yogochia kwerwa na gochisira eskuru ya Nyamauro neria ya Nyasio wetirase ogocha wakanira aborki wabonzi abo baraje gosoa ase eskuru echiga ibere efisi emyaka ibere. So eskuru ya Nyamauro we are leaving 1 million Kenya shillings. Hapa tutatoa hiyo 1 million na huko Nyasi torunaro 1 million elinde abana bali bako ba registered ororo bagende babe registered tutalipa fees twagane fees umwako no mwakonde elinde bani tubakole asoma. So the first 200 kids I'll pay fees once Monday mpaka bakole school. Aina mayo zinamo elinde na itora amu school urubondani ega asi amona balu balu akora ega asi tambota choti nyamoko na baitaine babita tambota choti nyamoko na baitaine. Kingo reporter Getembe kuroiga skuru yoboroso ya Nyamauro eyegotuka imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira. Jefatigad Gisemba na mwanjo murigereri boigo mo jumbe we bunge ya Kituri Masabo mutikera ivumbane gisairo na nigagande mirobori ya gusira giseme asanya kwa kigora egorango chakia ibirasi ebiya ase skuru yoboroso ya Eronge musike gisairo nigabori ya baroki kwa koromukia asa masoma bakera lituko karena irane torbisi abona tebetenga abantu beronge sengintu n'abasandi bana banene elazima mbakorere egendo ekoroka management njambole tinga njale ndikunyalekana nkole ngatie gusini nyombe yaruku nkole parking yetu lakini karena achete se vitabu vya CDF na CDF kwa kolegasi nkanyoranga gari ese Nairobi ese boat eli kirenge ere complete igo interateyo e boat na ale kwa progress achkoreki so ega igo kamwa bara usali birasi ebinya as a new project eyebona na ere ese vitabu ekorokana it is complete era complete ko story complete asiete linko egasi no isaransanse obanda akugamba ne community kwa manyakeli baganiti mwata school primaries 134 ese kusimo chumbeta yo komikera secondary 64 igo in total 198 primary and secondary recommended TVET na mwanjo muri getugerana se county ya Kisii nigo habwatani ibe kiama kya Jubilee rituko ria lero bara umurobori uboko igoro gwechia bisi chia ekiamekyo ase o county ya Kisii umurobori nyaraka bokora wa hamana mulika munebwe kiamekyo omoske Moitarel Ole Kenta na boigo omonyakirogo bwe kiamekyo omoske Vincent Kamwasi munagotumwe muri kito Daniel Onteri Chingaki hamoberera agesiasa agendrete gukina bosyo bochori bonene bori bosyo kiama ya Jubilee nigona kerokya kirasi chimbero kubeke meri hasi chinsemo na sabu watani ao aseli tuko liarero mo secretary general we kiamekyo moske Ole Kenta Richard Moitalel no mokonyo ye Zakari Kinuthia bara ukuigorwa kwa bisiga hasi county ya Kisii nechinga kicho tebambale no gosemeria kububui hasobochori bori bosyo. Majani sio mtu wa kutesea ama wa kusema aende nyuma ya mtu mwingine. Tulisema pia kama Jubilee na chama zingine ambazo wako na sisi tutafanya siasa ya heshima sio ya matusi. Ukwa na chinga kicho nigabara ya baiga bagendera kuburia amaskani asumuroneria wekiamekyo asekerwo kyobora ewense Dr. Fred Matiang'i na bagendera kurwachi sababu bagenderetia so abisi. Sisi tunataka kutoa onyo kutoka hapa kwao kuwa
mpaka saa hii wangekuwa wameanza kujiandaa ili kuweza kwenda nyumbani mwaka ujao. Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto, wakati wake umefika. Uongo mingi ambaye amepeana, ahadi mingi za bure ambazo amepeana, sisi tunamwambia aende nyumbani, tutamsindikisha mpaka asubuhi sana, ikifika saa 4 amefika nyumbani. Tafadhali mtokee muulize vitu. Chama ya Jubilee ni chama ya wamama na vijana mpaka wababa wote ndani. Wakati tutapata nafasi, wakati kiongozi wetu Bwana Matiang'i ambaye atatutembelea hapa Kisii na viongozi wote, tunaomba kwamba muweze kutokeza kwa wingi, na bila tumesema wale ambao hawana anything to do kwa hiyo party yetu, na hiyo siku ambao wanakuja wakati wa kutembelewa na wageni, wasikuja kwa sababu sisi si watu wa vita, si ndio? Sisi si watu wa vita. Kwa hiyo vijana wetu, bila tumesema mshike kura. Kiongozi wetu anapendwa kila mahali, na sisi hapa kwetu lazima tuwe na uwezo wa kusema kwamba yeye ndio kiongozi wetu. Asense mwende aburwaniriri ao nigo bakwanira gosemeri kwabo bagendera kurwese geto hasabasae na kumwarigania umusike Dr. Fred Matiang'i asarugongo rwagusi asetaro yaye ya mapema ikiegocha umurango goswa gusi no yamo Fred Ukengo Matiang'i njerendete iyo aba bande bakonya gocha kurwa njere yinto ye mayeti bagotanga kemoni nge manyeti gose chingeni echine chia marogo bachiarengi ntubone nga twanyorire Matiang'i ntodaite kumanya 2032 nekare ntomaite 2027 Matiang'i for president. I think so far as ground kama Matiang'i usi kero kimbi yakere kwa sababu naona enoroch naona SH by election chia better last time Matiang'i okoleta ki oirete chikurecho ase ebiro byo MC na bonega ntuntwe ali gani tumna gusi kwa sababu naona no matenga Matiang'i nero sokro mugusi nane nto goitera gwigato mugusi tuchukura Chonspi intuna barai ogotara kwa Matiang'i mono egento tutegete gositoko baboria tutegete moyesokie morejeste una bakichukura bali bonse mubwate bipande vijana mutarabwata chukura mubwate chukura asobonge elinde egekabo kelikyagusi ye chukura kenyare goichura yatunali kubulia bantu bamintu ngalinga ki inyomba ekwaga china bantabamo igabantu bamintu mwinsi omogoko monno linga tubwate sie party ya Jubilee na omo yaliyo yeno mugusi na into exaiga itebe togambe nabone bisa kubende igatoche asobonga bantu banyeti ko tumubwate sie naenda muntu mochi gachora Jubilee mochoro muntu gwebikorwa murigerie omuntu gwebikorwa ulio chokolega na Matiang'i kirendo kabe buya igoralia onyole twabere buya na saiga naro onyole twabere buya kuribaterega taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Ontiri na mwancho muri kirabwa ni watoka na mutimoko omo keigo tokero ntya gotoka ndana mangana maya ye keonga chinsainye gotoskocha Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tunawafanya kazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Kresimiosi number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. na mwancho mo ligari karibu sensema ya kabiri ya mangana mayeke onga chinsainya ase togo chakira kurwa ase chinsema cha birongo ase eskuru yo borosi ya birongo nya kabage konyora ogosirwa kurwa ase kyombekeria Safaricom mo ligito wikire futaisana manyara nigaikirana chinsema echo azatori ndio robot yorwa senchira yobo ikirana Ase skuru ya Birongo SDS Secondary School eye gotoka imeye ward ya Birongo nyalibali chache Kisii County mbatwara omagoko monene ase ogoyechakia bene ICT Computer Laboratory eyo banyora ogosiro amo na Safaricom. Computer lab eyo nigo ya igorwa bene amona omogeni bwesiko Madam Esther Boseboli Masese oyo ole omokoreri o Safaricom na inde ole omoiborwa obirongo egento abange bagokera ase korora omwana obo kwegerera eskuru ya inga ase okoyeretera esegeto yechisemi. Naitwa Esther Boseboli Masese Waitito. Nimeshika hizo zote. Sawa, hapa ni nyumbani lakini nimeolewa Moranga. Citizens of the future. Citizens of the future are you sitting before me. I was also a student like you. But now I've moved into the next era where I am providing solutions for others. I want one of you. Today I spent a lot of time with Mercy. Mercy, please stand up. Martha, you're going to be the ambassador of the citizen of the future. I don't know what you will be, but you must believe. Like everyone here, I want you to be the example because I sat with you. If I had the opportunity, I'd have sat with a lot more of you. But Martha told me that she wants to be bigger and better. Esukuru eyo ya Birongo nigo yanyora chikompita emerongo 39 projector ebirogo amone chimesa emeronkene na ebere amona ebinto binde ebinke. That we have given you 39 computers. It means that we have given you a printer that copies and scans. It means that we have given you modernized your learning with a projector where you can see everything on the screen. It means that you have been equipped with 42 chairs, 42 desks. Please use this to the best of your advantage. Madam Esther abagambi amona barayi bande nigo barwa okubolia goche ase abarokigwa amone abanyakenyo robuna banyare gochirenda chimashini echo ilyo chinyare gokonya egesaku gyonsi. Naende nebesegetene nasengencho yo kinie skurwe ona batatu kubolia abayoli baito skali batuligeretie ntabana ase skurwe ite ya Birongo ino banyako bakwegera naende kobwa mono na tata batane community ona liba ibonto ko yari bagali nene asengencho gosire skurwe na kobwa mono mosinya koma gosemia abana baino asengencho yo kina rero amatuko aya bangana achire digital. Mimi hapo nataka tu nione community wanafanya biashara yao mzuri, watoto wanaenda shule na tunashirikiana kwa karibu sana na ofisi ya chief assistant chief yetu kuhakikisha every sector, iwe hii education, iwe yetu ya security, kuhakikisha community tunashirikiana kutoa ile mbegu mbaya yote. Ukijaribu tu eti unakuja kuiba hauna bahati, hata ule unauzia pia hana bahati. Kwa hivyo ninataka niseme nini?
Hii kitu imeletwa hapa ni yetu sisi wote kama familia, kama jamii na area yote ya Nyaribari Church. The assistant chief said no one should steal anything, so we want you to know the value of what we're putting here. Kingo reporter Gatembe, Jawai Cliff Tyson, Manyara. Na manjumurige gukorera nigo umworoki wayo mukuru wa cukuru ya secondary ya Tieko arokirie taranta no manyihibugaye guseka gwakiaye maiga iyo korosia machine yo korabia obonyansi gwetera ase ebigose gwetera somukyo yewe komanyane na gutumika taranta yayo umanyi igento korokana gusegeta omorogori wechisemi OCPE muna gutumurikito diponi asanya asomurubiryo bwa serikali kogendera gusegeta aborokiwa gokoromukia ase ogosomera chikosi chia maoko gose obubundia nabo igo gutumika ebiego babwate ao asokwerike mirimo etare yeye maseyemo goikase eskuru ya secondary ya Nyatieko iyo gutoka ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii aborokiwa babiri besokirie na korosia robot yokona cha obonyansi. Naitwa Naboth Melkizedek Nyandieka. Mimi ni mwanafunzi wa Nyatieko katika kidato cha form 4. Vile mnavyoona kwa sahi hapa, hii ni roboti yangu nimekuwa nikitengeneza kwa miezi 2 iliyopita during December holiday, na ndio hii hapa kwa sasa. Vile mnavyoona hii roboti yangu inatumia miale ya jua. Hii roboti yangu ina uwezo wa kukata nyasi for 2 hours. Kwa majina ni Eugene Nimrod katika shule hii ya Nyatieko Senior School. Tuna avoid pollution of the environment kwa sababu hizi chuma tumetumia tumetoka scrap. Gusangano mworokia bwe skuru ywe asomuremo offices nigobone sokire na kogokera omurubiryo yo asatebire ndege tambukero ekiyakurwa saborokiwa baiga unenjira yamo yo kwirwanirira. I'm Alice Wekesa, a teacher of physics in the mighty Nyatieko Secondary School. I'm very proud of the young inventors. They came up with the idea. They told me the idea and we started working on it. Nanyerebo aborokiwa abo babere gokwana eye masejemo negetaseni kyagatembe nigo batebire nga asa matukari bosyo kirenga kyabekenene no kwegerera ekiego ekyo. Hii ilikujia wakati niliona watu wanasumbuka na panga kukata nyasi, so nikaamua mimi mwenyewe nitengeneze hii machine kwa sababu hizi zingine za petroli huwa zinatoa gases ambazo zina pollute the atmosphere, ambazo zinaweza leta magonjwa ya kifua. Lawnmower watu huwa wanapushwa kifeka nyasi, lakini hii inatumia remote control. Mkitupea support itakuwa sasa wireless remote controller, na pia mkitupea support tutaweza tengeneza vitu zingine kama drones, vitu kama hizo. Sasa hizi ninataka support ya kununua hizo materials ndio ni enlarge hii machine ikue into large scale. Pia nilimsaidia ili aweze kuchumanisha hii kitu, nikamchorea diagram vile itakuwa kama architect. Gotigana nayo ensemo yende omwalimu munene bwe skuru eyo asirita James Mwenga nigo boigo aorokia omogokoye asatebirenga negetambukiro ekiyakegima kurwa saborokiwa baiga. Mwenga James, the senior principal Nyatieko Mixed Secondary School. Now the such schools are called senior schools, so it is Nyatieko Senior School, which we have nicknamed the Mighty Nyatieko. I want to say that we have, as a school, assisted the young man who was the original brainchild of the idea. This is a very, very brand new idea from his mind. PPC, it is competence-based, skill-based, where one of the areas that are really encouraged is creativity. And that's what he has done. Gotigana nayo boigo abaibori nigo baboriwe ebiagwa abana babo babwate kubikora koba ebiengencho asokubasira na boigo koenekia nga ngoikirane bare amagenio babwate. We also reminded him that this idea should not die here in school, but it should go all the way to the contests, joint contests, attracting all the schools in the country. Encourage them and to also be there for them, to give them moral support.
kuripoteria igitasini kia ukiagetembe kuriga skuru ya sekondari ya Nyatieko egotoke bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ili anayenkuru kwa Dipon Asanya. Mwanjo muri gravna to ko ramana maya ya kionga chinsenyere tukeliga ria lero ria ichuma cheni ngoro kwaro ne toto na ngire ni goto batarara na era Mike Wills kuransa ma transmission gende gotwara buli ya imiaga Tembe TV kankema msi boy gotware otukobya. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy.